Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Amar Singh Tiso Lapen Tenching Rong Pi Ame Pi Meke Kai Ajok Potmo Teron Apan Di Pu Police Atum Hem Kang Sam Kibeng Kedam Tang Chiti Ni Pai Pi Arning Kang Sam Karbi National Youth Council Amai Pu Potmo Teron Apan Krong Pli Atowar Kasilamalong Rat Atangka Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Amar Singh Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Joint Secretary Tenzing Rong Pi Kechopang Lim Atum Along Kachirap Dunpu Kedam Tang Pai Pai Ni Pai Thong Kep Karbi Anglong Autonomous Council Adonri along Kachisong Ajok Police Station along Hangdetsi Ghonta Pho Aparman Dipu Police Station OC Karju Patertok Det Api Puthot Hemtoi Tujuilo Bonta Puthot Arni Mate Patowe Ajo Apor Potmo Teron Apan Police Station along Hang Tudetsi IPC Aron Atengpen 143-188-353-294 A Lapen 506 Alamhoy Pabon Ponsi Hem Kangsam Beng Tutoklo Potmo Teron Hem Kangsam Damde Aprangjong Kaningje Pon Alamte Halapu Doboka Lapen Lahorijan Ada Krong Pli Atowar Kaselam Section 3 along Longle Kanahogdun Beneficiary Atum Sitame Potmo Teron Apan Police Atum Kinepu Aberta Longsi Pini Dipu Judicial Anang Pele Rintisi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atumapan Ningkang Samse Alamte Chipaklan Lapen Thangnat Alam Paong Ipinpen Potmo Teron Apan Pajok Nangji Anparta Longle Anam Aron Atingpen Kilong Nangji Do Anta Nang Pisirak Nangji Pusi Kehang Pasupon Dipu News Report Karbi Anglong News Channel Hail Mother Karbi Anglong, Hail Mother Karbi Anglong, corruption as a join se chipi join ni hanang ne ponchek lo lasi lake democracy murder lo lasi Karbi Anglong rat sa me arona tekna lake chesono ko athe pini ni lifani paningjel long le dete দুর্নীতিৰ বিৰোধী মাত মাতাৰ কাৰণে মোক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ফালৰ পৰা সেই কাৰণে এইটো হ'ল আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিকৰ হত্যা asi kado ko wesa tame no nilipana se nagapato jo kya lage karbi no hat khan no Kheruni ahawar tomon ke theke wanga jok hemrit kana hokdun Nijang Karbi Anglong District Kheruni Police Station ke parlo amtola arong men tomon ke theke wanga jok hemrit kana hokdun Non hedjong anarlo porphai hinira achitim apor malom men tomon ke theke wanga jok Kheruni amtola arong don pli don pho ahemtun kana hokdun Bangso ang bongpen edon rotonde ahem arit ke angton penamatsi henolap anpinlo Lapen apai Radha Rani de arta ningkan trokep arengahu sodun nanglo arengahu ke sodun abang phiaphan rat atum chirap cheto dunsi tong sekot pen se kelang chiaphan Kheruni Model Hospital alongsi selang pon bomlo pusi berta ribdun long Kheruni penkam singdera Karbi Anglong News Channel কি হৈছে মানে মইতো দোকানতে আছিলো দিনটো আজি দোকানৰ পৰা এইটো লোৱাটো আহি পেলাই দোকানত আহি পেলাই মোক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আহি চাইছোঁ ঘৰটো পুৰা গছ পৰি পেলাই ভাঙি গৈছে আৰু গছ পৰি পেলাই ভাঙি পেলাই আমাৰ যিমান কিবা আছিলে চব ভাঙি চিঙি চব ঘূৰা ঘূৰি হৈ গ'ল আৰু বুঢ়ীজনীটো আছিলে বাচি গৈছে অলপ টাইমটো এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো এক্সিডেণ্ট হোৱাটো মই অটো আনি পেলাই মই পঠাই দিছোঁ মেডিকেলত পঠাই দিছে কিমানজন আছিলে ঘৰটো মই অকলে এতিয়া বৰ্তমান দুজনে আছিলোঁ এতিয়া মাটো অকলে আছিলে তেখেত খেৰনি হস্পিটেল পঠাই দিলোঁ তোমাৰ মা গাত পৰি গৈছে গাত পৰি গৈছে ভৰি চৰি অলপ জখম হৈছে কিন্তু চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন নেকি মানে চিৰিয়াছ হৈ আছে চেলাইন ফিটিং দিয়া হৈ আছে কি নাম তোমাৰ মা ৰাধা ৰাণী দে তোমাৰ নাম ৰতন দে ডাঙৰ গছ দুটা পৰি পেলাই ঘৰৰ ওপৰত ঘৰটো পূৰা ধুমাৰ একদম পূৰা চেপ্টা কৰি দিলে মানে মাইকী মানুহ এটা আছিলে ৰাধা ৰাণী বুলি মাইকী মানুহটো মানে তাক লৈ পেলাই খেৰনি হস্পিটেলত লৈ গৈছে এতিয়া চিৰিয়াছ হৈ আছে ৰাধা ৰাণীৰ গাঁতত পৰি গৈছে বস্তু একদম পূৰা ওচৰত একদম পূৰা কিবা আছিলে ঘৰতে তাৰমানে দুটা গছ আহি পেলাই পূৰা ঘৰত পৰিছে ঘৰত মানে ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাধা ৰাণীটো আছিলে পূৰা এতিয়া খেৰনি হস্পিটেলত লৈ গৈছে চিৰিয়াছ হৈ আছে এই অঞ্চলৰ নাম এইটো আমতলা বুলি খেৰনি আমতলা
কিমানটা ঘৰ ভাঙিছে এটা ইয়াত বৰ্তমান 3-4টা ঘৰ ভাঙিছে কি নষ্ট হৈছে কি লোকচান হৈছে লছ হৈছে মানে টিন কিছুমানে উৰাই দিলে কিছুমানে ঘৰ পুৰা পাল্টাই দিলে গছ গিৰি পেলাই আমরা চেপ্টা কৰি দিলে আৰু এতিয়া ৰাধা ৰাণীৰ ঘৰত এতিয়া থকা অৱস্থা আছে নেকি থকাৰ অৱস্থা একদম দুটা ঘৰৰ চেপ্টা হৈ গ'ল APHLC asonga hin pen give and take a putak lang hempialong krung sai amai kapedupo West Karbi Anglong so cheng constituency ke parlo lang hempialong pini All Party Hills Leader Conference atumpen give and take a putak arnisia parman krung sai amai kapedupo Labang so akrung sai amai long kachetong dun APHLC Central Committee President Ake Haije Aikathar IAS retired Vice President Rajesh Tiso, Kursing Timung Organizing Secretary, Wotadlangso LAC, APHLC President Akehai Bikrom Hanse Lapen, Ke Ongdung Manpeng Kedo Tum Chetongdun. Labangso Mailong Kaching Waipon Lake Give and Take Aputak, Nilitum APHLC Asong Penke Chekroidun Tek Tepusi, APHLC President J. Aikathar, IAS retired Penrat Ahong Jayalong Lam Te Jaipon. Lapen BJP Congress Lapen Pregjam Asong Penta Pini APHLC Asong Along Nang Chipa Ogdun Lapen RSS Along Kache Utang Atumta Chitongdun Pini Labang So Akrung Sai Amailong Bang Suri Sose Amune Datum Chitongdun Si Mai Mesen Pen Pachunpon Tangte APHLC A Party President Akehai J. Aikathar IAS retired Pen Pirangke Atengno Kaning J. Alam Tele Arjupon Iksinang Tapapen Barnabas Report, Karbi Anglong News Channel. Give and take policy can itum deng, nilitum reject PHLC penke. Kroy kre nilitum lake. Give and take. Lake bang kecietum abidi lang no lake. Itum hanang pe si chok nang pe si tengye panlok lake ke claim. La kecietum non pencot kalilo ajir ding ulo la itum autonomous hill state hang rapet ahut la phi pen ke tum tribal tum bong pa si chok ya kam si klember la itum phan kai ke asam long na pa pe dodun long ver nang po phan lage asong na prek ali lage itum phan nang chut sudun athema ili chini la di ili chuma tum anathu me uplen ne pudam kali athema chuma anathu penta akahi no tum do haputa hala tum han da logai ti di la tum ke claim da hapu penta claim RSS bongo sena tum lage ke claim la pen ke pu na thu pen da claim ti lang thai he tum chini nangi di long lige border ke nang pon wang lo hala nogang district na thu pen ta golaghat district na thu pen ta hadak chi chok chi det pe por lo di hadak ke border che rai nai hadak ni ye det pe por athema ka ni ye det a thike hala dak nang pa chi bohong ye tum a ve hadak la pu yo na hala dang na pa chi bohong he ti tum man hala dak man ke hala ke chi tum ben pa pe do me u nang pu yo do me u lo te la tum an ke autonomous state hang bang a det po misen po itum che rai long bom po phat la pu yo la si la son nai claim am yalong tek la tum ke la thek long lor lege ningjeri po hadi seta bang da char lak pik mati di la si thek lor ke bang ta dang claim kle seta ni ke chinia tenge la kapang samji pu ke bang tung ya binong ke menang ke phan si ke bang la tum ke la son taxi eli tuma chief minister manipur ta dam loke onit amit sa da ni thom do dam loke la tum do dam bet ke manipur chi pi thi thu pi kang yang loke di nonan da pi thi bom la da ke halo dakta chi pi thi ke mongolia na tumang bong ke di hadakta kukia dum la mi te dum na mongolian dai se loke hala tum la mongolian na to bong pa chi bo hong sei na la pen la tum phan an ke la tum duk po an ga keng ben dong thip nang po phan si la tum I tum phan son na pa chi bo hong toi loke Karbi Anglong mas council pen si mai meeting pate Perilo, je bohong nang ne pu waret lo te hala piju sa jurika chief minister dengan ning siga oi thu poke party ke di high command phan ka peri sel tu wang hai hedet lo lada ke damtang uji ta athike la hello la tum ke itum autonomous state alam ke pros non da arjudun de nang ji pulai alam bang ke do clip nang po po anang pe du clip ya phan si nang tum phan po anang pe duk nang der lego sia ko hang thu jo mati pu sia ning thi thu lo hala tum manga niar lo pen ke itum manang pe duk pik lo non anda itum 90% ke mat plaster hem ke di neli pini the thek dam long la tapat anda mat plaster hem ke Karbi hem ke
Ketia we ke alang litum. Ketia we pu long le pangjai hap ke di no nanta. Along hap pu na tuan ta litum la pulo. La ben dok muka be theke Karbi tu ke long le chi jor lok lo. Bongali tum la ben boro tum hasi jasemet long le ke jor ta ke. La pen council tum khang no nahi ane ke jor pele council tum permission ave te jor long le ke seta bang jor waret lo Nagaland ta council tum masih pulon Karbi tum long le chi jor waret ti pu ane umalo permission ni pidun council si permission ni pidun lo pidun de te la tum jor thek se chike aku jong si permission ave pin pen jor det lo pode cancel admit eviction at edet pe pot Karbi tum mandala son ke jor thap tum han la tum han arrest redet pe pot lo Pia atom nang litum asong pan. Alang litum ke BJP long ke do anatum la pen Congress long ke do atum ke election che dan dun lote arling ke theman po di lain lo ka matha ason ka prek thang da kali thang da velo lana arling theman po ring mesen chu long jun long po chipik klang long po munit ki du ka tum bong ni tum ke ing tui pig yo pu chipik klang long po lain ala tum matha Netum APSLC atau mangela puali. Netum ke hai lo te. Kidu katum bapa wede nang netum hana munitum kidu katum netum hana man PPP na. Aman nang piwere nang chor domare jita akam da vele netum na munit thak thak ke. La posi netum ke claim je po bangke rat atum han kapi plang ji pu. Pe plang olo te hala BJP tum long ne dam dedet poke. La sila tu ka pheri. La de BJP APSLC li ke hai lo te munit tum plang baret po exercise se po lambda je than waret lo arona lambda je than waret kadu beta tek et po ange BJP tum long la thang bak be tum long ke dam dedet pu la tum la sika pheri APSLC phan la si pheri waret la lang tum ke Isi ka tu thi akram tang la ke prek je ke thek long lo kaching thur the ak prek je ka ba la thu ke prek je pinong lo la ke gari ta hino ati ti no nge ne tika benda ka hamren ke wang ne gari hino dak ko an ke la hai prek je lo la ke Oh sir la penaan rong ajo kala bangso nang tum non AJP pen la bangso APSLC isika chapa ok pati alliance penaan hawara tum ke kachini ne dolang la sinan la bangso chapa pen ko pilo pachini dinang la ke dei itum alliance ta kali nitum understanding je nitum chini lo nang tum ohomia tum ta kecita apar do dei aprang arlo alam non dak radang bong ne ningje un aporta vedet ji la an ga ni ji aphan seta apar do kece puta gadu ya kece le jat be tum gali la ohomia po tum ke Karbi si ong dake Karbi boro garo khasi naga si la ohomia ga man lo harun ningkan pharu pho prang Karbi atum phan la pen la tribal atum phan convert at lo Hindu pin chong lo amasi hala tum phan si asa non ohomia pu ga cheplang hala tum si kos itum phan pin chong lo kos pulote ko pu ke sanskrit alam ke cham pu ili tum hanang cham lo aron ko hala tum Hindu aron ating ben nang cham lo la masi ili tum phan ohomia na pin chong lo la son di eson ke hala so alam men tai tum matha dam nang i tum munit pinak la tu la so ki chia tum mangge Bongali tum sangne li bongali tu ki tum munit kali bihari ta itu munit kali marwari ta itu munit kali lapen kaprega tum dolang gujarati ta itu munit kali UP ta itu munit kali hala tum arian sai se Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu